assalamu alaikum badi yetir lalu murutanane alla émission mun keta sobignolo nyato sioti nal badi ma al kanunte vie fatika mun kijan talata kabo 16h kata 17h kan murutanane ka sobignolo nyato sio émission samanali bi fana oto badi ngolu mu yenta technique bi e ka fatale DJ Bafly mbal kontonna mbal tentula sobignolo nyato sio lamo lalu be ngata na funkol konton ngana kini de mbali kundan kolu kana bora yala kana fo sandi nyere nyal be konton kata suna karanta bamba jong bal be konton na pakaw bal be konton na pakaw sate bije mul beñi émission la modu ngal be konton ngana alpha bal konton mun keta Cheikh Abdul Qadir Souanete kabrin e kere Abibou Karafuru Ndiaye nga fana konton fanfan e mun keta Oustaz Bakar Jite Khalifa Général Tawajam ba konton namba tentula mbajele fanfan bi fana nga kacala samanan nyato do mon dindron mbeddu na kacha kono nga mun samana le jambi fana nga alisala moy Bafly ngata wala badingulu kaltentu kalje fanfan ka fali ko wato tata do mon dindron bal tana tige dron mbal tentu la mbal jele fanfan kacha mi nga samana jambi nyin kacha lafta be ya la moy fanfan mo kana la moy gisola bar mo sal mol sal la moy hakilola moli ye nyonso hakilola je fanan ka to ko do bi je wo ketale foka bang bar dolbe kurkuro to a nyolu wala yatina émission no kum mayata kato mun keta wo ketala dron jiyo bonta bar mun ya lon ko nyombe préparer to ka wolulle nyato si badi ngol nyim mu fondin kedeti atata tubabu du birabe tubabu du to mominna ay kayto soto akafa maye nim musundole nyonje war sapoto lafta ka futu bare ibebe sate kilinne amunta fama be sate minto musobo sateletu akabo muso futula na kacata WhatsApp to na ta fama kila kala to muso fa kay dun san yi lafta muso nyinna iba sambala la ban akai ha mba sambala la kay di ko ha fa kay kana malundi de ngana ngam wandi dum futu siti ngasa manan ko da ko na jayina ye malunda kay mba sambala anata o muso le futu siti alfa nyi ye mol kili alfa benta jame on to alfa kumbandin bal benta jame on to ka futu siti fa bambanta kuden ye muso manyo biti ya bonni le korda kono ya samana kambano nyim fa suoto abije ibbe wala kono wo kambano lo nata si fo sangi nani amanna bare alo sangi nano kono amanna bi sonka sama sonka ana musuma bi sonka sama sonka ko molle ka faye ko e musuma ka fintile fa kumatama fa kay ko muso ben telle bul so kono jang juma nyolle ka fote muso ka fintile alni lamoy de mul ka foye muso ka fintile ntani wolu lata juma la ka to muso be so kono jang ente bukala ka ta damento ibe wolo kono bi sonka sama sonka patch kew kay futo banne fa kay du ne nyim futo bang mbe muso nyim ba futo la alni lamoy de fa kay ne nyim muso nyi ya bulante fonda ba futo la mbakele ma nyoti fondinke kilal kiyay ko be ka kay muso bulale fatata alfal ka ko e muso nyingal futo sitinate mam famba futo la badi ngodo fa fawnata dinwo ye muso mum bula a fawnata o muso futo badi ngolu mala le nyim futo je nyaadi le nyim ko fanal sa kitino nyaadi le nyina munna temoti badi auditeur ko nyim mum kew fondinke le tata tubabu du abije fa e kayto soto na ta fa makila kay nimus do e nyonje WhatsApp to lafta mba futu le bara be sate nyuntole kay te dun ni muso futu te man na folo ni muso futu fo ba sambala ba kay ha mba sambala de ibolo kono fa ko mo be fa e nyaaw ko fa e muso dron lafta wala fa ya futu dron inata futu siti fa e alfal kili alfal benta jame on to alfa kumba dun benta ye futu siti ye muso ma nyo biti ye fan ko la kuntun ya dandan nan fo kew nyim fa suo to fa ma ya ye muso samana nje abije kew na ta si sanjina ni amanna baro sanjina no kono ana musuma be nyon killa bi sonka sama sonka fo ako ab muso nyim bulala fa ka e nga fo ye le muso ite ko muso ka fintila kata min tole katun telle bijang suo kono jang
intel biri be lafta futu sitole yentel le kilinga futu siti entel be min folete fotete lalo la ko hanifa e muso bula do fa ka ya duniya nyim muso bula iba bula lamba futu la duniya kono fanta ka folo kon tene maaji barata keri wonten ibe wala kono ko faye muso bula do akila le kidron ko futu ba muso bula pacci faye kila ki muso la mol feja ko e nyim muso ta bolen nyin ko da kono mfawna ba futu la e trajang muso na ta la fi fa fawna futu sitate ma ay muso nyim futu ibe ko da kono badi auditeur lu nyina mu temoti de malo atale be nyin ko kitino le nyaadi le alla numéro flanti 77 478 76 36 ba fula nyina mu ka chati de malo molbe mum fala jeto ngata badingolu ka fali hanbi alkal émission mun keta sobignolo nyato sioti alkawle la moy gabo fm 106.4 badingolu bi kacha mi nga samanan mbo kacha mbesele wala kan kotake auditeur ngamera ya mole nga sika bang assalamu alaikum allo allo oui jimalo malang kamara ni maya malam be la moila aha il a des hommes betia bak oui fadi oui dunia nyina fulu ni mo simo tambe aha na flo il a réseau si déplacé de mon face senia bang Allô? Allô, oui, Malang. Ko na pulo ni mo andi minya na dunya ko na betinyal. Na betinyal de. Mini ya tinna. Aha. Allô? Il est réseau le mambeti abake malong faut ici faut ici. Réseau mambeti atonya. Voilà. Ça nkamol ha. Aha, oui. Allô? Oui, ngemole sa ka senala sai. Nko. Aha. Na fulo. Nga tukoma nga alqur'ano tambindi. Wallahi wala fiumba ko yoto de. Na fulo nga pilije nga alqur'ano tambindi. Wallahi. Dia je muso futula cewoye badul ba muso badul be muso tale badila cewola be tuba abdul na fulo yola jibe de. Na fulo yola jibe. Na fulo la jibe de. Ngo kanen mo sikanye du tubabu dum kolla ndi won nye sikanye di on kan ni nya be nyon kan suto woti futari wala koyta de ma kan bari yem so futu sanji jali te bo ma fawla e bo ma fawla ite bi muso bija ite kam min ke jana muso ya lon ne ba amalon sani muso bija hane o ma ay min ke ama min ke o ko muso de ni lete o bula paraka sa eta ko na ta kala ka ba kuyata ite be jana ite be min na muso ngo mala afo nyoye ko ni dunia balu ko nga alqur'ano tawo tande dinga ni ko ko da se wasano barka mala kudan nakuma konta mala nko sa fala muso nyi futo no ye futo je nyaadi le fala muso nyi no
ha misal fe na ayatara du ayatara dingo ni miye muso ni nan ani muso man kafu fere inene man kafu ha inene man kafu yo fayata bari fala ngani yobe nyino to amala fi muso ko korda kono ka boku yata amala fi muso ko korda kono wallahi yo kewdum be o be ma fona fadum ko muso te bala korda kono wallahi yo sai na ayatara ni kono ke dole be korda kono sai sikana ya di wolam yo bar sai ni dinge tiga fa ya sika ya samba na bara mala faka ay bokko dra ko no golon nakku moti abarka malan abarka badingolu aliye malan nakmo moyle malam be tentula be jele ni mayan kolu mu mebe mbal be konton na mamadou cissé be fanam konton na kabiri ni maya mbal tentula mbal jele fam bafla la barka hanbi alla émission mun keta sobignolo nyato sioti alkola la moy gabo fm 106.4 badu no mun lafta dun natron c'est commandero ke 77 478 67 36 arfan jamba be konton na fanfan kabim busre ka mi fa karamo jani nga konton atento bafla do bunda konkon nga sika ban assalamu alaikum julo kuntu to bulle bi kacha mi nga sama nandron wala mi nyinti nyi mu fondin kede timi ya lo tata tubabu du allo tubabu du taro kono allo tubabu du taro kono anata anin sunkutu do nyonje whatsapp to bira e kayto soto wato minna nata fa makira ka nte de ni musu dole kacha ta lafta ka wala futo fa ka do muso nyinya futo foy ba sambala ba ako fa mba sambalale kayda kana mbula problème ko de kana wandi dum futu siti nga tujang yatu yankan katri nya kay mba sambalale fana ta fere ke ya kuro ki ya muso nyim futu siti alfal bente jame on to ya futu siti biton dige ngata assalamu alaikum allo oui yefate way jimalo uraro be nyaade ismaila nyaay way ismaila uraro bi jande kanoni sumyande be jahasere wala mu yafa nyame aba yalo mu problème ani malo mol milbe korda killing to nye nyoji kolon ne la hokbar bar momo de min mela problème o kele problème oti mole fero kinya da daro ko kana tinyaro ke na fiki ya wala nyi futo tinya ite meso sode parce que yo min be kyo bulu mum ba bulu nakre dio fla kan signal min be kyo bulu na fiko wolle dutun na ya samana wolle gitun na samanande fa na malla fi malola bula na fa nan kay ko ni e nyimbula do mfa mbanyi ninna ana tabula fa ya nyini bari nene man kafu de fare ta mu muso di parce que diu ay ñine nga ne ka fa ko na muso de ni nya futu ma samala ha bar min fa be ala bulu ala fa na mo fa ala mo fa parce que mo ni ala bu ka kacca ani fa na ni pareta min fa na ar ketra wol kan ala kay ko inati na banna bar ko kun ni ne be tinya la mo le ka tinya da bi de ne bi jamano min do portable ka tinya abarka aya fanyila de ako wala portable ka signal ma okay fana tanyi muso nyinga na ta kuro ki muso futu city fo ya manyo biti ya samana korda kono muso nyimbe korda kono anake ma bi sonka sama sonka fo sanji nani kono la kyaw manna bi sonka sama sonka muso kyaw ka bala muso bulela kati kayle ko ile muso buka si fa ka he ko jumal ko ile muso buka si katu muso ni telle be korda kilinja ako hani fo ka muso fa ka du ne nyi muso ye tawte nyi muso bulamba futula ba tule nyi korda kono jang fo ndinke manna o baya na ta muso nyi bula aya bulatu mominna fa ya futo site ya fonka aketa fala musoti badu ngal nyi ka wala bi atele nyi koje nyaadi le alsakiti no nyaadi de fana nyina monna temo to baflay itamuro itasugo jon safole assalamu alaikum alaykum salam mbadi ma jimalo Abdou Kadir Touré de Simbani Grass Abdou Kadir Touré way Abdou Kadir Touré mbela moy la ngena temo moy
temo kuma ra ba yo nim kende mu ra jamo ta nde siro da kuma ibe sila wala kuma kan ay mo pa to na ko ay mo fam ko nyina ta wala le ina fi ya be ko be tinyara bi ite mal so ba ke de ani portable fana be tinyaro tiel ni portable nying aka da dale baraka tinyal fana ka tinyala fana aka da dale aka da dale baraka aka tinyala fana na fi ko liya tinya o le tinya de o le portable tinya nde ko gire ko no Fabio ni manya na dinu ni amanya na atara. Ha katu? Kan dunia yang kamanya na atara. Kan kabirin sondi ke nyaji ni. Dunia tanya imang kafu. Imang kafu ha. Bari ise kuma fono nyoyele. Porablo. Ha se kuma fono nyoyele. Porablo. Ha kuma jaw nyoji. Comme si fanya exemple klindi bang. Comme ñi diam jawol tendi ka foko ana kem asafun kem ay be gira tendi wala be fengira ten ise diam ñoo fo kewni muso nganta diam jaw fo la ñoyé ha iko diam jaw fo kewni muso nganta diam jaw fo la ñoyé ha ila diam mo te porable to tendi comme ni be wati ila tano be ñombol ngol fo de wala ko ate ko do ñoo ci ay amanya na fodo mun kilay ha o sidara no tendi mo ni mi saka na sana na se bien na se den korda ni na ata fabi mo sori tani muso ni na sonde mena tamuru kendo kan wala kendo kan na sonde mena tamuru muso ni kendo na hakilo mu muso ka ba mala mu de ba mala woti de won fan so jabinol de di o da ko yala buto ile miro molte ya pas problème andra miro mo abarka nga molla moy ne ko ba abarka badingolu Abdul Khadir Touré wala bota banquier di le ten kambe simbandi biraso aliala banque momo na la miro la mo dunia wala na kacha nyin ka samana ndro momo ye mum mira don allo way salam alaykum badi ma jawe fi saba 106.4 jima badi ma alhamdulillah fati oui si kin solomon hein si kin solomon jima ki salaman moral la nyin tolo ndem ka nyin fono kin salaman King Solomon King Solomon acha ngasa fe san King Solomon oui sa te minto voilà ba fly control ni technicien King Solomon ba fa king e control King Solomon ba fala la ngi ton te bu kay fono moro nyanto no la non sa nga no le sinjan kamaran golam moro ngate mo moy la mbo nintelo dinu fati vraiment wat katu nga nakato daw kele ha voilà parce que kabri jani bi futu sit la nga fay no déjà nga fay be dinu sambala tuwa da ko mba sambala voilà donc ni mol nata bo ko ma ko te min ka kil min ka fay dinu bete donc o ma atina ala tema bari nte nyanta min ka ne ala tema fo nga futu ni nga muso ni fo nga futu sidi mo kele déjà voilà donc o yaay tante on dol mul bijam to numbe ni ma fonto jam to la mo numbi to donc attention que pas ani na musu ira muso mum bijam c'est très important ces genre de thème là c'est très important nga kacha bakale parce que ni abe société to baki mais fanya amanya na futula yam fa amanya na futula yam sai ayya amanga na futula abarka badi wono ali yo fanam mole King Solomon wala ma King Solomon kabring sinchang kamara nge konton ye tentu nge jey fanfanga fa ya barka nga ni do fanasi kama assalamu alaikum way badima alaikum salam way njimala nge don do ala foro bismillah ko level fulon tande ko mandi mande ba oui afoke bani wandi dum bla ci ala sokon jimala tati ko futu soto dala futu ban soto ta bar futu ban fanan kana kele encore futu e ke kote ke yalo be ka kel kewle musoje ala tala fa ya nyinay birabi ta nyine na ma fa wala wululele ko mbani ne nan fayi mbani ne nan dimayel ni na ta bula ita da mutala kule balo na ko dimole ya nyina abra ya bula barade manyano muso tala na ta wota ay setano na tala porta ko di sama dion se muruna na o muso taraje ye mu ya na ye nyon kanuno o kilon sina muruna encore na la finyana afla te problème onati mais elage ngo elage sa yiti si amar gimal dino nyimbetu tu yaron nyimbetu ku min fota wala ku mun fota wala manna ke si amar gimal dino pour sama kamala nyon ka karke
bon ngo ni futuo surtout nalman dara ñonka amang feya donc ku jamal canada bu la ji par ni ada da fa ka yalla muso ya fudamal fa muso bla fi su ko no d'accord kana ni man ka la muso ta do ni abarka badingul wali yo fanana banke mo le mbaten tula elage laminte elas jallo kabrin su kuto to bitum fulola kaba mabolo nyanya barama mabono ma mbalten tula mbal jele fam ba fula la barka ngani don sika ban salam alaykum wa alaykum salam way mbadi ma jimalon he fam bare muso bar fam mo gada bam yimna ma diari albado man do man wala mbe fanala mo muso dun tale musma din cew ma bende fadi amutay atele o malundi ala din don futo de man d'accord de salsa minna muso ni din cew e madwa lo din cew banda ko futura ko man da koran min taw do ma lije na ka fa da la ka diwo ba ta dia ko la de man da ko abarka badingulu bitum momo na la furun le njar nyaalo bambi jara wala botna muso kilin dun tad don way banke di muso dal duka dum bakal nganta dun nadde katu bi nyim kolya be tuy kala teleka nyim kolya dunara nyim kolya be allo salam alaykum wa alaykum salam allo lamin fulo ndede Jimalong? Monsieur Diouf lambaduma. Monsieur Diouf. Kotan. Numéro famo ke dawai? Famo ke dela ke ba ko faidi ya man da ko ba. No, baka ba din bang. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mfama baka ba jaju. Mbejo allo ko ala fa lo kumba fo diamo sisina ba rezo mambita bake. Ala ma koy bang. Ngejo jaju Morkeba nam afo faye ko atari kamuso nyini wala le abetari ala kamuso nyini atari ata ka nyini de ni hadna atari muso tata kenyini tati iba nyala nyini la baba ke iba nyaala nyinina ata dingula be tubabdu nene kam fo koy mun do ko bari ay tiñaru rek ay tiya ay masibo ke lo ko man kawula ko do ko damati dunya da so de ale kamara lo ko la kam wallahi lo ko wula ko do ko damante de lo ko bari ala kanyun nafikia beulu abewulu de ni man do ko kebe seto kelbi na halida kirin dibe on ko te do la bayindila wala mto nyati akbar wobe futu jamala tinyala moli fankay do ko ke bala ni situaro be minu balanta ko te ko kele ka kusote noto wala situaro abe wala kono abolo kono abulata wala kono bara sifa funa be siya abasiarande mol bala dado ko le be sirin ka mol keli tubabu du ka fa ele min be so ko na be ke na be ke yo ni wol fo wolié ko na min be je so ko na mo kende balamu ay même fa am ka faliapo isi wo mo la futu be tinya wala mto nyati do na korda ko be tinya sa betinya hadi baadi wala mi baati lu fakki lu be korda ko ne kuyata ila bo kinne ta tubabu du wala ke wala kuya wala tema wallahi wo be siarin bi jimba ko siata tara du so wonde dara te do ko ke mo nyanta do ko le kala wallahi ni ko ye bo tara sirin aka sawo soto kiyora katina wo ka sawo soto ni ka kitawulo ko ne bitawulo ko ne ka sawo soto momo kama ni ka tele yido la sa be do ka sawo soto
ni bi ta ba wula ko ne be na wal te jalo fay le so ni bala de karanke ala ko de karanke akala karanke de sire na ka so lumo be tum ka wala lumo ka so akbar ni bala de ko te ku kala wallahi ni muso tamana ina be sire be ibe na puto mi manya na kala wallahi isi kuke mu manga na kala isi kuke mi manya na kala wallahi wato nya ndo mo si hakilo to ala to de ala ni fu da ma lakira mota keriya fa manyin fo ya fa ala da manyin fo wallahi wota lakira da ike da janne mole du nyola dole la ita kai da fali ya kono dole ya to ja kiyo kan to nya kiyo to nya la bela banda bar janna be abelo la to nya ku da fura ka bata ta ala ni woto mole hakilo to fanfa ba manyan na witali ala mu so futu ka su ko miye oke ni mo dan tuba buda ni wutara bulu ada ta na ku ini so mo na ka bor nyokan na ni ni we ku ni ta ta dun kuto bana la ba ma man dun kuto din non tabe nawto de din no ma be atabe nawto de na oke ni mo so fula ta da muru ni din kan mo so fula la di wule ku de akbar ka ba ku yata afina ba ce ku bito je kumo de jito ka mo jamal ke la moy ni kumo la barka ila mission katal sirim ba la wallahi nse wota barka monsieur Diouf jaaju e badingolu mum bota banque di latin ka faye baka ba jaaju kabrin e badunga aliya mo lay banque mindi al nga sodu ñolo ñaato si assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nga foye usas bang bar sam usaso fonte malam be qualification di mal fonte parce que usas ya sans fa itambi tawla demande ça malam ba nga fo ñaadi qualifo alhamdulillah ben do su kula kekile nga am ka fang do yandi ñami pap pandin de jangal konton yejo Allah moral be konton yejo dan alfa ba men non men kata banka ba jaaju te nga konton ngam badunga be konton be jola abiro man nañu ngi konton baaka bejo do bu yafate kalon de be dawoda be siya ko bande wato manjamfa minitu mon don na be konton wiye mole son kumola de mole kuma nga son kumola kuma bali amu tanolti nem mol man kuma kumoyna moy ay muta kuma bene dana kuma dule ko bata de kuma bayata kuma sotla kuma bena kale ni misoti wallahi ngim be sotla vie nam be men fala nyim mo fuloli nyim mo fuloli betu dolu asifa do mini mun ndanya ko nyin dolla me adun ko lon jado ata bara bitan si hakil to de bitan si hakil to e mo so ngini mine bulu adin wiye ya fudo city ko e medi nyola dara korda kono muna wiye mol fanka nyinke muna fan kula yedi undi mola man kay de yalla wan kay to babula amanna iko ay ta ke badu suwo ko mun ne ka jabina kula ni sa jannin ke kana futu ban da jamal le futu ban mon ne ran lamira do bije muso di kewle ko ya ke man na ko dan ya futu ida ya dan korda ko na ta fa sanji kilin sanji fula anu wo mol be siri be nyokuma kanna ke man na fulo biye ni be la ko ko nyawara yanni be doddi le kima wan man fakki ya may ko futu ba kima le ya bang allo kela moyle yim fa na ngin dindew ala ngin dew ala fa ya amanke ka fulam malam wanda amanke ka fa di nyola ma di wonam allo de woni aje ade on banyin kela ni ya korsi jannan kuma ka funti
kula man fonyo mi yalan ko se kuma nyasi woto mo la janna nyin nyonga fonde fanyin wiyara jidi amo kolyata buye ero kada faabul junale yalla men botta mole kare kay de on na fulo jibe de on e fere ke tonya fodi on ye na fulo kana jibe e kana soto jibe idolle ndol wulu ndol me dol wulu janni mbe bulu faala ye fere ke janni wada men be bulu fa kala ye bulu fa nyaat bar ñen futo ñing uya hane fa na ñing ken de on na korda ga da fa de hed nan kordan kono ato fala ko ande wado do bañi wado de kay de ñina ay ñi yo electra ñola portable to le ilo la fo ñola portable nim ko yana na do tema jannam ko do be sidla folo ye ku ya ko to fel do bonding wala la ko nim fudo banda mun arsi eddo ba to folo fo jannin kar saba wodo mo furu sitte je ku ya la be kerim bolo na de ane wo kada man nani na di ali murno ñoganne adda fudo sidla par exemple bu yeno man na yako baye meeting ba say kuyat man tadde fa fudo si dakala fa fona ta e o odo wi fa de on ale musoro nyoma bala de modo fa da ko la jede di fa da ko la jede ne wada man ka fa ne ko ka wani mala po i morde sila ni ko fananna ko kumo ni ko kumo nyi we nyene kordal te man sa de ten kondi fudo do bandol do band mi soko han bi ma bayno wallahi de won nim faal man tembe no man keno kan gel de weñi penta ni foy koko kumo mana buye miye je koko la nin na tan ko buye manan ko musa drambe tan nin dan ne koy baba koy mbad mon ding kelko mo dile ke musa kele kadu kana sansa hajila ben kunna wala man daga mo ye ko papa mo la mo kamba mo na inni ya na musa da inni na bije ba ya fanda malo mo na ite alon buye bagela na wuliya fo mbita ko de ke tangela ni mol kawoke itangela mbita yalo ni mo na da ko kare bete mol kala wala le ke mol kala la le wala problème oti yalo wonnen di maka mo ne le buye wonnen di maka mo jamala mo ne mo to nyalti de isi moro ya e bonan daga wende ko wota ngo satan ko nyango ga nan min fonko ko rakono nka kam da jamala ka fote ko han jino baga be kala mon wallahi tan jamala ko fote jamala ka foye ite wolo nyaadi le ni ma ke wulo ni de ma ke wulo de wulo ga sate bar fere min be sa min be ko banna ala fo nyo nyala e ban ay ban fer mo le kanela musolbo le ko to babu tala mo fa ma ngana sunna to babu tala fa ngara musolbo la babu da ka fa ngana musolbo le ka fa yo sa tala mo le ka so wala afa na te me ya bula ko san nana bo ni na la fo sina bo bale embeje ko ani ta bula non bu ye mo so be yela mo so be fa lon la do le o kele e ko na mo so kara nga bula le ba ya aka ya bula ko aka ba sai ngoy man na fo ko tambat ni na sina bula ja we janno kana fudo da aragle ta aman na fo ana ro ma fudo di ala bi moli to nyalo ni la korda kono moli ka tonya fo da manga tonya moti nembe ka tonya fo da nga tonya moti ngalondi wandiya buya ngata ya kereyata mala we ala nga tonya do sa yimbe damen nem fada ni wala je ba de ma lam musudde na ni wala je ala ay bakala na ma sala na barsa asil londe a turjo bar fide abarka ala barka badingulu mum bota banke di la tendron wala mum pap mariati mbaten tula mbajela bafla e telephone mum to do mon di ngasa temo kandron katu borob ka keron betra dinka dala do bije badingulu kacha mi nga samanam bi nyi mu fondin kele timin tata tubabu du to momin nata tubabu du abije fo ala ya harje ay kayto soto anin sun kudu do na tay kanyon kili whatsapp to fana anona ta futu fo birano e futo foto mominna aya fama kila kay nga karje lafata ka futo kay ko san ibe nyum futu la foy ba sambala ba kay hani akay ha mba sambalale kay ba sambala fa kay kana problème sabu made kana wandi don nyini ya tumbur jang yembulo nyankandi jang ko fa mba sambalale anato dindu nyingi na ta futo sitano sunguto la tema alfal bente jamanto ye futo siti fo futo keta kot imanyo bitnan ya samba kyo fa su to abije sanji nani kyaw manna baro sanji nano kono bi sonka sama sonka kyaw kafo akwa fa mai ko na muso ka bole akata fa ka ko ele muso ka ba kata min tole katun telle na bijan
abolo kono akaba la muso bula fa ka e nyim muso te nyim muso bula la ne nyim muso bula bal firun kono iba bula la mpona ba futula bi sonka sama sonka bi sonka sama sonka fokke o kilo kena ko musuma yam futama dunia yam futama lakira ay dawda ja ta futu kewo tata ke ba fon tata ya alfal je akwa muso ni afon ba futula fa ya futu muso to ta sokon badi unu ngo temol samanaliye aliyin alsini kitino nyaadla munta molbe nyin kacca mun bela ikanyina kacca oto alla numéro felante de 77 478 67 36 baflaye ngacha dola moy balulu nga jonde fala salu jonde balula weto nyaaye iko kori ngakulu ko ima fa nyanjoti ko yi o nundo nyanjolat Allo, Pape Maria. Hein? Wen nata la nga kacha tara. Inat la yatra de. Sa ya moyle. Sa no ya moy. Kacha bunda follow. Manje la moy wala nan se ta kan. Alon alme ko Allah kum fanan de ka radio be to. Ngal ka radio fanan to. Naam. Mananya sangina sangi lulu futu molta ko sila nyote ma banyi lolta fon ko siawt la lolta fo sangita anin mo sa futu nyem pour rabulo to mana alfalte de muso sabar le wala wanda alfal fa so wala wala bang bitunde bitun ale min folo nyim fengolom de buye wasa fo imam moja meje ima dambela me dambelo ima dina lo ima amela dina lo misal pe kama ka fanga fa ma lo wada na bala fa ma peje yo lo mbara atari wula emoji ko long dol ka kunda manna je wasa fo ko buye tana mure ko gedo na fudu side anin kala je wasa fo to wande ngala parhale jaka nyu fudu side walla o alfa dolu iman sobeya ma fa ala ko man sobeya ba kan na fa saka kabla mo la joto sa ala ko man sobe ala le apo oui naam de mun tambita oyele tambita wala de oui de mun tambita oyele wallahi on tambita wala oui de mun tambita oyele ya ko nyama ya ke dango ya ke kuma sa ila bidi ko kono faun kaka mar sandi sodi dango memmen na ajarda memmen na wande ne mo be ndako de asamba wo nyama mo forto oyele mo tambita wala sangi nani musobe sira be ke batola adu nyin tababul tara dolu la musulman daha kuma kanna ku fula ku mira sababe kunna yamanna fulu ku bola imam muto bana dolu abena kuma do fo yamanna muru banke ku bola fanan nim fulo be bijelde we yimbe ni ko ala muto tara musoka e wobe man naka ma ni diandi yamuru ye ko samba kam fana ila korda kono ina dia mo de ko jawdo falama so jawdo falama mi an ko imaje laje ika mi ga ron do biji lolu ni kuya bu ye ane ye program ye ngaybe fundan do be ni o wasa fon ni fango me be do tara ale la musulu kan ni ngaybe fintando no bije sa ko e fam poto na muso be me an ka ko nan ke man man nge aba wala makano afa ngaybo poto aya kiya do bije na la be ma na pa de bod mana ki do do wa yen fonyo kono bafla ya moy Allahu akbar Allahu akbar ala nga fa mole musole alfa le korya de wona kayne ala tu wallahi munde min be buri je e wolle lo ni wole ko bodi je e ko yedi wondi ko bod dalde de ko do mo e kana nyamu da ko sukuro be ni bulu wonde liel be ni bulu ado je ci ko la mo yef kemire ba ko ye buye ba fi fana nga kenna de iko suto do warta jarta man tara jede bar san yimbe be keri man bi mote jela radio de ba potre ba ikan dal fa ne kew fa ne ke nyinne tolto wasa onye wa peso to tu na la korte nanyo ngay bombe la banta siata al fal fon ne ale di musul kan ay ka ba ku yata limna ke ay do ya ko foto cardele limay nasbe la da patre bal dum na ay mura ci la dum na ba mo ta was la ci la fe ngade ko ha afara ke ala kam ban karre afara dum na a pon mura e ko ba nyinkele ngabudal atara ay ngay be jawala wande don kan yar kiyama ambe faral kiyama be dula de moli amer ni aja nyimputo wala dango ngaka doron minde wana ndele ndin wulu ninga nda forza na woto do be fa ko be de to da ko nda futo to ba e ka force nda mbi ki ma de mo wanda mbala mo to de mo yindi force futo dai
ye dolo bo batala kono sai hani sai ko fama ngana dum futula de pa biye ni ah wuye amanya futula de tenkun dala ko na ke tenkun tije ba ama harama ka futude ama haram hana man harama maka futude nda mara haram tal nunde buye man harama maka futu kanda ma di nyon dada bile warne futu de diwde ne diwon dada man na boyla ado nyoje inene ma nyonje doto anene nim kew ma nyonje doto wala yale ma nyoje doto ba sanne baara janne aka bula fa dan lale fa kale ko ni tawta nyim bula dron fa ba futula mfamba wobe program masla na badi wa handa fa mala ka fa ba man kulo man gedan ko gandila de haya ko fa ka vai man kulba mbay tan le fongon na de sai ila diam le bawndi ko rega ban sai fo fa ma nyana futu le baw ibol to han sai yalla buye nin ko fa ma nyana futu le baw ko ya fitna ba yala ala ma fona ko la man ifut ni futu nyama haram ama haram hani fitno le betar raje fitno ala so ko na burgo fitno ba ya kana futu burga fitno ba ya korda ko mo abarka kanin diwa na korda kono de wata fal to bane e na korda kono ato fulale bar sama na la tije itna la nyondo hana tije fana sama kano dum ko do be kano ka selle do be kano ka jide no ka de dum bleta ba mal no made to sa o to radio no masai la gor sa ngabe do ngabe ja be fola be abarka be dan na men na alfa ba ale abudandile be singilo sibitna la men karajo la moy al fama nal fa bakar gi den min ba ngara la ni nya jo amin na banko kan inshallah ala ziare mi ka ba mai abarka meme be la mo la nganyo dan wala ngama be abarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh badingolu aliyamo le mum bota lenkarola ikafa e pap maria kabirin jende atele killo kanata killo ko to kem batentu lamba jele fam professeur Ousas Bakar Jité ñetentu ñejey aya fo ñamin dron wala mo dron abe do amun kala wulula mu soye abe tambita ñing lo wit le fe wo kanyante sibit lonna mbaltentu lambal jele ngani don siga ban assalamu alaykum wa alaykum salam barema oui jimalon barindo sanda su ito mbija way kota na barindo barindo lamin biya hanga kalmata lambiya way ante aji nyami barima ninke ba nyin nanyi musundu meta nyambul lamin wakiti ba kol yalla de ani nyi musundu meta nyam nyaali kendu nyi ya kili ka ko le muso buga tanko tombi amalla fi kay tan de karama ko fa ida musundu nyaali ko nyon ala kay ko ikam ka tiya ka bo ka dum ka bo bari yaro mo yitande kanim faabe nyonnale bitun wakiti ba kol yalla nka wakiti ba kol yalla de ka fu ko anim faabe nyonnale wakiti ba kol yalla de ka to oto man chodi mo moto chodi bari parce na me ate be koronde parce que ko nyenyi mbula rek dama nyini na ha mi wa akadim na bal firun tan kata ko mata diwele diw mamo ay mu fo man na ba ya tele ha wala mu bara ma yana kala diw fana min fa man na bay isaputa nyoyele bara se kenya wanja amma nyinya ta man yana nyini na parce que ata ko la parce que bi ndele miro to nteya mira ko dia je bia e de fa ni do nyini no fana man na bala kamu ba nyinde adunu jole nyini amana pare so ka samara na fu fa mai wonyinya ndele miro da fa manya na nyina abarka mamar kintu we munafo mamar kinta munafo mamar kintu nyini ka fa ate munafo ni fuda ya nyini ka fa ndoka ate munafo yo ba nyini kala de abarka merci ba ko ko ne kondo yo asunkar kondo ngaje fam fa waya ba konto njewa yo abarka badingol mum bota banque de l'été ka fay la mil biay fam bari ndiwna min di kabirin santo soto mbaten tula mbaje le fam ba fala barka hanbi alla émission non don mun ketta sobi nyolo nyato sioti dernier auditeur ngo sikadron kato wato la barta sanga salam wa alaykum salam ya si ahpatambe tarante jimaro mbadima konko wole to dum auditeur do mare ko ne ko nyina tenku e ka fo ne to sera kanya e ka fo ni ko nyine tenku ni ko nyino e tenku e ka fo ne to sera kanya wala muy ka fo ni nyine fo sinne ta tufo dinde o nya fa ko dinde njima fa mi fa enda sono mi wala ma molbe takite na kono wala
sa en faadu nganta musonya sa futu no la bang aftu no la ba ngami moy wala ñum te ko fani bi fonni ke ñi musonya manyoji inene manyonje dot sa futu no la de ama harama yama na sa futu no la sa en faala di on futu do ngam atina ya ko je nyaada simuna wuluno sama diamo simuna wuluno sama nene men takata da saket diamo da na man takata da diamo abarka ba tanke nim fana min la wanda na min ko nim Facebook ko fanda baka je ka ta ya ni son kare lundo nim Facebook ko di nim Facebook ko nya no mba kare kacat le lundo e to nyaala fo nya kacat ga ay problème ci arabi de barka badingolu mum bota banque di le tendron ay kilo kenan kabri montarus konko wulendron ko Facebook ko dron wala mo ko kumo ko siaje baake mbaten tulam baaje le fam ba fala barka badingolu anda émission birkintum felesan ya sambeta konko don kal tentu kal jebbi kacha mi nga sama nan dron wala mo nyim fondin cede timi yalon ko atata tubabu du to momin nabe tubabu du abije fa ala nata harje ay kayto soto anin sunkutu do bi je kanyon kili whatsapp la e be sate kilin be kanyon kili whatsapp la fo ina ta futuo fo bidi e futuo fo dinke oni ya fa ma kili akani mo ka kacha whatsapp to ala fata ka futu fa ka e ba futu la fo e be asambala la ban fondu ibina la ka fa ma ni nga futu mba sambala e be wala kono fa ka e kanam malundi jande kanan du ye wandi de nyini ya tumbulu jang to ku ya kono jang ka e ntere nga fo e mba sambala la inata futuo city alfal bente jame on to e futuo city je e manyo biti e fan ko la kunto ya samanan fondinke nyim fa soto e bije fo sanjina ni fondinke manna bar nyin sanjina no kono luwolun sonka bi sonka sama sonka fondinke ko ika fayle ko ile muso ka fintile kata sate kono kata ko la fa kay ko ntelle nit ñimbe ko da kono ja ñimbe kata dawo da ka bala muso bula la fa kay kana ñim muso bula ka tu nga foyele ka babul fa ka du ni tawta ñim muso bula ñim muso to bala ñim ko da kono jante fona ba futula bi sonka sama sonka pacce ay muso bula bi ay muso bula fa fana kila ki ay muso ta ako muso to fin la ko da kono ay muso futu badi nu ngole sama na le jambi bi to nyaabe damin akaba ku yata tubabu du ta betiata bari ay masibo mun ka siata soto keta firim manke alkana musoli nyini alketu yankan katrin jang alkana ke ni alon ko ita man na folo iman kayto soto be man pare folo kana wandi demu futu yatu ngaybo kono jang hanana barin kel ba lori be kacala mol yekili koy barim ila musoba tulun walla biya siata banko kambide nyin ko kumo mu ya foten alfali ya foten nyin ko kumo nyine yatin na wandi futul kaba para kawa ko yata de nin ayatral man pare folo kana al talla musul fanan sambanula al kana wandi diwnu futuwali e koronto ali wandi diwnu futuwali e fili jang yankan kato kono jang badi wol moli min fo de wala mun de faade naay muso nyin kam faale yatin naay muso nyin futu ka tandi mol yana ni ku ya do bije kani ku fanan kani ku ya do le kije duniya be ya fa imaje duniya be ba fala mun nene manke ni yake mun manyan na kele wal kake ye min fo fa fana ni e muso nyi ni wato min na fondinke na ta ko da kono e meta ka nyonki de tombi ka kuma dole fo nyoye bar fondinke na murutu na fana abulata nyi muso noma afa mala muso wala made afa mala muso abulata wala noma wala ma ba mati bitun sai moli ye je fo le bar no tata ke fanan a fondinke bitun aji be kuno si una dampa mun ba na fara tele yalo bawo san futo te tan nyi muso te men na ma nyonje fana ta muso nyi futu fana kela koma ite ni o muso ina ko ke ko no be kukela akatron ya jube kuta moje bar kubete jela ka fole kunosi una dampang mumba na fala tele wolo oto badi ngulu nga hakilo tunnu dunia lo mo si bi nyini ndiro fondinke be wulta katatu babdu kam so nyini bar ni mu yalon koy tinala san kana mu ikanyi muso nyini munala bawo muso ka nyini na nyo si nyon kanno ale nyon ki de fata wala musinu bara manke koy muso nyini ite be jela wonten futoti du kare ngan sabarin nu ngajibe alfal fana ngajibe be kolta man la nyaadile bi nyin ko siata dunya kono bi ayatin na fu badin kunto keta badin kunto mun da manka kordal kono asiata ika moja ba kilim fa kilum fem matin na e kuntu nyine katin ne kuntu mona wulu ba e kuntu mona wulu fa e kuntu fem ka fanyin sifa
oto mbal tentula mbal jela fam alla émission no mun keta sobiñolo ñaato sioti anal badi malamo alkanunte vie fati wol kany émission ki jang e talata kabo 16h kata 17h kam muy yanta technique wala ka fate atelier DJ Baflay mul be killo kenen jang al be kumu min fal be yamarul di mbal tentula mbal jela fam alama tilo to diala ala barka